Ahe, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm like Benjamin the president. Na beef leyi khumbako political party ya yena. So kuna a video inga fika ipostiwa hi late ngonyule kwalana as you can see on Facebook, so ita itlanga ni then ita tlhelela afterwards. Imina mdondolofane, imina chilavaloni, imina manina. Se va kona mdondolofane, va kahle ka ku cina mara ani kholi ku ri tiko va nga ri fambisa. Ku fambisa tiko swa tika. Loko hi veka kulukumba Cyril Ramaphosa hi susa Zuma, a hi ku hi ta vona hluvuko. So able leadership ha titshemba, hi ta ri fambisa kahle tiko. So as you have seen, if you want nkulukumba kwalana va kha va vulavula kwalana, so based on my research, yona president ya vandla ngo able leadership. So loyi kha yi vulavula of course a va ri le ka mtititi leyi Louise yi vula hungu leriwa. First of all, the funny part ku ni swi kumeni ku Mutsonga leader lewa. So based on my analysis, swi ni hlamarisinyana ku why leadership ya vandla leyi fike yi attack President Mayengani. Swi ni hlamarisinyana because political party ya Benny Mayengani ya ha ri new, no voteriwa yi za yi voteriwa. Ya ha ri newly established. Loyi hi nga ku swi voneni ku at least wa kota ku borha mati hala tlhelo i loko akeni ma yi vona mhaka leyi. So mara loko ni zamanyana ku va ni searcha nyana, the only thing leyi xi vona ku xi linka President Mayengani na vandla ra able leadership i post leyi tsariwini hi President Mabandla hi 5 October 2023, as you can see kwala na va kha va kombisa ku yesterday we welcome leaders from both EFF, able leadership, Action ANC and ANC and stuff like that. So maybe no mina ni langutiseni maybe kumbexana murhangeri wa able leadership a nga va a kwatiseli leswi ku va vandla ra AADP ri n'wi tekile some of his members. Ma yi vona mhaka leyiwa. Leswi mina ni nga swi vonisa swona because tanihi sweswi hi swi vona ku Benjamin the president a nge za a voteriwa na voteriwa. So ni vona swi kha swi nga make that much sense loko a kha a hlaseriwa. So loko ni yi langutini swi komba na ku yi nga va yi kha yi sukela laha. And loko ri yi sukela laha swa twelanyana swona ku munhu a nga va na ti-anger issues to i tekeriweni some of his members. Mara however loko political party ya Benjamin the president of course yi fika yi voteriwa, swi famba kahle, yi nga ka yi nga chayi kahle December. A ni sure ku president ya bandla ra very able leadership yi nga yi kuma yi fakiwini ka beef. Ma yi kona mhaka leyi. So hi leswo. Palavura, I don't believe.